Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kenduk jungi SP ningkong ni laong bau tarson lembau de disciplinary secretary central body jam sang jungi. Badai rong bau beriu bola sam senem tap. Tengila persiang ban clear or ke ega kes bala kemi umenen. Dala men. Nakaliang SP uang ba kedon ki jinglap sai ki pulit bau don ki ha ke jik pen bom hang ni bo thamator. Katahi kadai ke jik pen sai nakaliang SP but yang mentah kilara ayuh syukut bat ki pulit kilang pa ka polis kostadi. Atau PI kumpiu presiden jang keseng PI ba benar ketiak ni mentah. Tarsan udah wala senior tu asang jungi ulong beri aktif senior member wala dia haka kartaru haka kamru udah senior. Ngaya ka bangalau syai USP banongi bau tarsan kumu disciplinary secretary jang keseng undang ketiak ni kam kalong ba nimla ban pediak. Contohnya nak kalian polis part ni ong bai bai ngim kuat interfere pada ka investigation part ng polis uling isu snow mangi ngim kalian ngamar kawai long udah ulang ba wajai bolarang ba ka kartaru banong ngaw la ya terikam lang dala pos namu banong bung ne song shit ikono no kamun ya ja kun ti ka bom dei ngam la ban kalian ngam ju khamlap iru kum kata te banong ya ka opinion jongi ka seng jong bodo ki khot jong si ka seng banong ba utar sa lomba udan khti ha kan ka kam kun thai bom ka long gai bangim lak hi kani ka jing pun betai bom mo nadu bala betai ki bom keleng tengani bajia motor ban sukun no than tang ya katu kaseng ya kitu nong yalam seng ni katai kam dei kalong ka bakala namar kani ka isu motor kala dei usia bathara khmat jong pulau jong bodo ki ba idon kam pun kriya noi katu te don kam ka ngaso badang don kam ka polis di pandan bakan le humuk na ba jing pitar pai ba jing map ban le ka sarkar ni ka motor kadai goi kata ba manu saya bom long kadai kam lebih kulit bagian ban but benia ba om ban su victimize lele ban su kemsuk ya ki nong yalam sang balang kadai nak nong sang balang kadai gitu jing bitar ka motor kadai jong ta ki bobun balang ya ba kani sarkar mata laskut tang high level committee umpot poi su long kata ro kadai ka phang ka ba ban perkat nak yang polis depan ni sarkar ini ba masakem idon bertalang akan ke pistok tidak pun patai kalong gumne kani nadu pasdang ke pistok ini bidai orang ba basa ko dauki te khasngin ningkong du bangilik syau yakini ru pelat berangkat bagi officer sarkar berangkat bagi polis department te damdan ini ba nginum tip hi tak snong milik syau yakini lang du nama ngaru ngam tip ba nama kadik snong syab bordar ba sekendong ba te don kami ke arab jungi te nadu ila arab sedang te idam khti ba ya man badon ki meeting man badon ke jingi kundu balin lan ya ta idon lang baik ya keren ya kana lang baik ngai ha ke justu kalau kumanga don keti ke pistok te miri don keti ang pistok kalai nang ta ngim don benta ta kumui ba Tapi ikum no habai di bakum ne kolong hatu kolong tangam long ka ban long ban pun jenjari kino yalam seng balang ba kani kadai ka kamu jong ka sarkar ban victimize ya kino yalam seng balang khamtam ya ki ala classified ya ba kita badan jingadai ba ke jensi banong bakum ka seng chen ba nadu bangila simti kum ka seng ngau presiden ba simti ya kani kam banong bangim ya dai etrat tengam la man len kata ki member jungi ki kendu ki keren ki khana ki sendur ki ba me di lang bat kita ki khot jong saudak jong ta kai chelsea ndai banong bangim dan jinga dai teng minum la ban cerkti kata ta kata jinga dai ba kalong be hakawai ka level kam dai ka jinga dai ka banong ban ya tulun lang ki kam ki jam bale jong ta chelsea ba kata kalong difference story punya le amna mata kani ingin up show ya ka finding juga investigation but lada ka investigation ka finding ka amla bom don ye ta ka mot ni nginum skam jar kan ke jingle to polis di pandan kali ka ban jing pentarha ka jing penbitar ka ban ka por namar kamdai tang ba person wat ka kali jong aro ka sya talasi arsil hapa boy wat ka kali ka banganya arsil talasi klam nong te wat ki khot jungi nan nartiang ru ki shop hawan mi police station wat ki khot na laramba shop hawan mi police station long kalong ka ga bangim la ko jang seng bat ngin up shop ka ga bajia ka finding ha ka ni ka investigation jong ka case yung datu sa